Bakasi Students Union Laskin Circle henni kesengi kala lej kendu ya Director Jong ke School Education and Literacy uba BJ Kharshandi ban panjing syai halor kejingdon kejingtungkam nonghikai hak subject history hak school Saulengdo Higher Secondary School. Habai keren baduba Lening Rat Daryang Presiden KSU Laskin Circle hadin bakiladep banyak kendu ya Director ulai itu baka Saulengdo Higher Secondary School kalapen benar laikam hak subject history mbat hak katsan terikuno pra ardar arpusan kila penlong ya ke interview hanrei ke ba pelapat kalong ba hadin ke interview kim semlash penmi ya ke result hanrei la syukhat kerpang ya iwei kertong iba tepkam bat ke ba snop la syushu kalong ba ita ikertong iba kijit iklem kot ya ke percentage ke balabu ha ke bagi kot ya ke interview. Nagaleng Director ulakular ban syim kia ya ke nega kam bat kidai banjit da ke badai hok ban yo malada kita ke basya jidru kim kot bor kila ban kot interview biang bat ban le da ke batamai din bangi la yo jujor wadon gawe ka jing sungkam gawe ke school dan power centian ke skin block Saulengdo High Secondary School din bagi kot advertisement nya juga post jong ban hikai subject history hadin hau kasantrik jong ban disebar arga arsan la de pondok ega interview handai ke ba pelapat kolong ba hadin ke interview klaim sim la penmi ya result handai la syukot kerpang ye iwi i candidate kertong ba tep kam ha ke post bat ngop la susu kolong ba ita ikan di kertong iba kijit iklem kod gata ke percentage ket kumba ki kod ke interview what ik result ki klem penbi na kaleng jongga school banang nong penya jongga school kemudian katu kadi por layak ke por kumba seteng senem kila don ki ba ujor sengi seng bandang ila wat kira wat tokit ha lalap ba kadon gejing bom khut gajing jit ye kani ka kam nong kai pat kum keseng ke ba pe ba khimi ya ka pulik putih pok gejela ngimla ban su sngap ngila wani kundu yo Director tagasi ban keli ye gane ke jingkeli babale ke jia kumne keleng Director ula ong ba ula tip ye gane ke kam bat ula kular hangi bon simkhia bat ba marmar ye gane ke kam mar ba kade kam hikai tenta kam nam ta kalawai jongki samla jongi bat ki jongi ki bapule aga to school kidi ban yo kejing hikai ke babiang omban sujit daki no hikai ke bom sim lakot daki bom sim la biang kataga qualification jongki ban hikai nanti nugi nugi subject baya dari satu ke school pada hadim tagas king la kedu Director ula kular ban sim khia kini ke kam baba banjit daki tertong lani kitu tiba tep kam kibadai hok ban yo kini ke kam badru lada kita kiba sajiru lada kimuan ket kuma hagapor babiang la ban kondok no daga we ga interview ban la ban le daga fresh interview ban khot gat de kibe pat ki candidate dan ikan kat kibo bolong qualified ban theba tu subject legale jogi kaseng ngiburu kijing maham ye gino gibriu kibas ngodon bor kibas ngo hanga kibo ang ba tang badai gibriu jongki la ban de ki politician dan gino kibas ngodon bor palat ba phila ban tungkam de gibriu kibom kot kejung pulih beti kejung kot ke qualification ba pentung hakikam no hikai i kena school kini kelem kaseng i maham jur pi marba ke puling puthi kejung nang di start kede kejung syai samla jogi khamtam hak puling puthi ni kwa ba kejela jogi kan kiu hak puling puthi ndrei ada kumni pile itungkam tungjam de gibriu lejong ke bom kot ke bor kini kelem kaseng nginum ailat dalele ru em kini de kejung maham i pi gibriu ke babin penmelian ban le gini kam ngiru nginyai bodian ban nginum ailat yapi khamtam hagaliang jongga hikai yaki kena school slim bukor marba ula kular bon simkhian hi marmar tentang ngin sa page ngin sa tibhi ngin sele miru sa ke office jong di Aisha West Dentia ngin ngai bodian gini kam it na kadi school government school deficit school tikeni ke bahasa tap atau kat yo ka don jingi dei begitu ki bapek ya ke school ne di kata ngintip nomor bah kamde ke kam jungi ban ni supaya ban tip ni sutip ba kam kot ke percentage jongka kat kum ba khot interview hande lajit pa di ka